ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ. Fajr Tarikh. Assalamu alaikum. Ali Abdullah Mirayus Badal Kolli Fajr Tarikh Mrs. Laga program kayaku. Ad Mrs. Laga mihar algonmen genestemo midani kiriti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge nasab pula behegotu. Mirayus program kuriya gengostevani Sheikh Abdullah Jamil. Ad ingodan wan faden algonmen mihar wahada ko midani algonmen ge may nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam behegotu. Mirayus algonmen kit Rasul sallallahu alaihi wasallam ge nasab pula behegotu wahaka de keto algon masay kurana mirega program feshuma algon danwanan Sheikh Ahmad Karim. Ad algon me kit Rasul sallallahu alaihi wasallam duniya ge likan de kodagen nabi gota balalana ade kit Rasul sallallahu alaihi wasallam duniya ge likan de kodagen nabi homa duhigga adi emme sahha riwayat takun sabit wefawa gotaki ekadege fan duniya ge likan de kodagen nabi عامل فيلغا كما اد فيل باغا ميهون گفل مغران اهرو كما مي تاريخ علم ورين اتفاق وفاوا مساله كما خليفه ابن حيات انا گف تاريخ خليفه غا ليوافه نمس مد عددگ مؤرخون كرت رسول صلى الله عليه وسلم وفن وداگ النبي نوت دنيا غلي كان دك وداگ النبي عامل فيلغ ديها احرفهم نوت وهي هر نوت ساليس حرفهم كما ليوافه مواهك دلائل البيهقي جاء دي تاريخ دمشق جا ابن عساكر ليوافه انما سكورين بس الغندو اشاره كرفدا جنا علم ورين بدالوني كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا قال كان دكوداگ النبي عامل فيلغا كمغا ادي مي زمانوگه باحثونگه ترين مسلمنا غير مسلم ادي اي مستشرقونگه ليونتوگا بس بيان وفاوني اكلي فان دنيا قال كان دكوداگ النبي عامل فيلغا كما أي ميلاد فستيك هديها نوتا فستيك هديها إكي في الباقة ميهون جفل مغران حادثة كيت قرآن بس ثابت وفاوي في السورة الله سبحانه وتعالى حادثة ورا رنگل بيان كو دفافي ابن القيم بدالواني كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا قال كان دكوداگ النبي عامل فيلغي حادثة فهوغا كما أي آد أي هرو إهنما سي حادثة فهوغا ادي كليغ فان دنيا قال كان دكوداگ النبي تاريخ کا بهيغتم بس تاريخ لمرنگ مدوغا خيال تفات ونتك اولي مغتم ابن اسحاق ودالوني كليغ فان دنيا قال كان دكوداگ النبي ربيع الاول مهوگه باراغا كما الواقدي ودالوني اي ربيع الاول مهوگه ديه كما ادي ابو معشر السندي ودالوني ربيع الاول مهوگه ده كمغا نمس ام صح گوتكي ابن اسحاق راي كما هذا ربيع الأول مهوجة باركمغا أكرم ضياء العمري إناجي فوي السيرة النبوية الصحيحة جا ليوافوي دين أول من كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا جالي كان دكوراج إنه مجواها كذا كايرو أول هتارني كمسة دنوالا أنا ما كلا يفانو جا عيد ميلاد فاه كرما بهجوتو هذا كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جا عيد ميلاد فاه كرما كي دنيا جا إكي كانكول توجا مسلم ورا فوريا إكو كونغولي كمي ehni kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya alikan dekwadaagen nabi massaru awmum muslimunge hitta ufalun furigende adiyai allah subhanahu wa ta'ala ekalaage alutakunna rahmatekamga ekalege faanu fonuvumge ufa wima eid milad faha kurmaki muslimunna ekamun ibratake libene kamaka waanjehene ehennoni eid milad fahakko hafla beewmaki evesmaane oikamennu algon men eduwas faha kurumuge haqiqi beenumaka waanjeheni mistakunna ekalege faanuge da'wat hama koddinu eduwas waru ekalege faanu islam din feturu mattaka ufullevi bura ay kurimatiyo wadagennavi aniyataka dutturatawge matin handumako algon menge hittawga iman kan hardanavu adikirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam eid milad faha kurumuge beenumaka waanjeheni ekalege faanuge da'wat amal kuru algon menge diriulumuga ekalege faanuge engewuntaka eggota kantatta gendium
ಅಂಬಿದರಿನ್ನ ಎಕುಗಯ್ಯ ಗೇ ತೆರೆಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗಾವೆಸ್ ರಹಮತ್ ತೆರಿನ್ನ ಎಕುಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ಬಾಜಾರು ತೆರೆಗಾವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಕಿರಿತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹಯಾಪುಳು ಇಬ್ರ ಲಿಬಿಗಣೆ ಹೇಗೊತುಗ ಮುಆಮಲಾ ಕುರುಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಅದಿ ವೇತ್ವೆದಿಯ ಅಹರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಕಿರಿತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎಂಗೆವಂತಕ ಅಮಲ್ ಕುರೈಫಾ ವಣಿ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತೋ ಬಲ ನಫ್ಸು ಹಿಸಾಬ್ ಕುರ್ಮ ಕೀವೆಸ್ ಎಫದ ದಣಿವಳ್ತವುಗ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಕುರಿಯಂಗೊಯ್ ಅಹರು ನುವತ ಕುರಿಯಂಗೊಯ್ತಾಗ ಹೆ ಅಮಲ್ತ ಗಿನಕೊ ekaleegi faanuge hayapulun namuna eka balagin diriuluma azum kanda alan jehene ehen nuni eid milad faahakko hafla bawa ufa faalukon ulumaki evves manfae ekamun qur'an ekamennu adi evves beenume ekamennu ekaleegi faanu ge ufanduwas awmaki algon menge hittawga ekaleegi faana onna lobi iturwegin da kamaka waanjehene الأحزاب سورة الله وحيك ربافه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مي آياتك معني إيه نبياي هم كشورن تمن رسكلانge كليك فان فونوفي هكي وني بيكل كمغي أدي إيمان وميهن أفاور كمغي خبر دوا بيكل كمغي قبول نكرا ميهن بيرور كمغي خبر دوا بيكل كمغي adi man Allahuge deena ekalaange amurfula eku gowalava bekalakamge adi ba mihunge maga alikura woshefada bekalakamge ade mi ayata funko visnalumu algon menna eba enge eid milad faahak kuramun dairu algon men kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonu wafani kom benme kama adi ekale faanuge da'wata algon men amal kuran jehenekam eid milad faahakko hafla baba ufa faalkunge benmaka wanjeheni ekaleege faanuge da'wata amal kuruma ekaleege faanuge da'wat ehem mis mihunna ehem mis takunna hamiya for koddinum adi islami usul tawga hife hettuma ebbayko anebbayka gowalum adi ekalaange amur furtaka Allah subhanahu wa ta'ala ge amur furtaka furi hamaya kiyamambu ade kuriga ekiyaki nabi bekna rasul bekna behegotun algon me wahadakum derus algon men danwa fawan war gina faharuga algon me mi tebefulun mi danno migenda horihari riwayat ki sahha riwayat ke nune ege terega dhaif riwayat ka adi israeli riwayat ves hori waha algon men danwa fawan hamme faden algon menge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge siratu ge ves tafat goigote riwayat war defawe ege terega bay riwayat ki sahha riwayat anabba riwayat ki dhaif riwayat ehima mi kandatega behegotun algon me waha ka dakkairo mi huriha riwayat ekga huri mihenne ek tafat koi katesh kya egota wahak dekkum badaluga algun menna mi beenuwani ibraten hasil korum mi kama behegotun aiswa riwayat ek teren waki riwayat ek burawege nuni ek terege hifaage algun me kama behegotun wahak dekkum nu mi beenumaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siratun algun me ibren hasil korum ehma mi kan algun menna hasil korwe kam ga wanama ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sirat kiyumu nuwata adu hamun algun menna faadat ek livigendan kuriya gendawani Sheikh Ibrahim Ahmad ade kiit rasulagen amnat gefan rakka wadagatuma fahu ekamana emme furutama korvi ekamaki kiit rasula kafafulu Abdul Muttalib fanu ge ariha mi ufawirikam ge khabar devuma mihek fanuvun Abdul Muttalib fanu ekalek fanu emme lofulwa darikalunna firihen darikal libadankam ge ufawirikam ge khabar ekalek fanu libadagati migotun ade mi khabar devuma ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kafafulu emburi e ganduwara wadaagati wara bodan ufaafulu korava haal koluga mi darikalun urwadwa lebuma fahu ga koluga jassa barakolle vikama bani adi mikamge sabun Abdul Muttalib faanuge e ekalek faana wakiwadam fawa darikalun Abdullah faanu avharumge hitama fulu ekalek faanuge hippulun kodawegen diyakama bani den mi darikalun urwadwagen kaaba wadankama bani adi kaabage yaade hutti wadagen man Allah subhanahu wa ta'ala dua korava ekalaange devvi dilati devvumataka shukuru verive wadagen adi efahu mi darikalunnan Abdul Muttalib faanu devvi namfulaki Muhammad e zamanuga mi namaki arabing terega feturifa wana mennu e zamana badairu arabing terega waram madumihe kannuni Muhammad mi namun nanki fainuwe ennames mi nan Allah taala Abdul Muttalib faanan ilham korvi kama ilmuerin faha korwa adi kalange amurfulu tanfizwe hinga adiumuge gotuge mati mikam me gotuga hinga dia ad Allah wahi kurawani wa kana amrullahi qadaran maqdura min suratul ahzab ge 30 avwana ayatum bay
ಮಾಣೇಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮುರ್ ಫುಳು ಏಯಿ ಕಂಡೇಳಿ ನಿಯಾವೆವಿಗೆಂವಾ ನಿಯಾಯಕ್ಕಮುಗಾ ವೇ ಅದೆಹಿಂಕಮು ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿಂವರ್ ಕುರವಾಫಾ ಗೊಯ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರೆವು ಮಟ್ಟಕ ಸಮಾವಿ ಫೊತ್ತವುಗ ಎಕಲಾಂಗೆ ದೆವ್ವಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫಾ ಉಫಾರಿಕಮು ಖಬರು ಫುರಿಹಮ ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಮಿಕಂತ ಮಿಗೊತುಗ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ಅದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಕಾಫಾಫುಳುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಮುಹಮ್ಮದೇ ನಂದೆವುಣು ಗೊತಾ ಮೆದುಗ ಸುವಾಲ್ ದೆನ್ನವುಣು ಹಿಂದು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣು ವಿದಾಳುವಿ ಆದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಫಾಣು ವಿದಾಳುವಿ ತಿಮನ್ ಕಲೇಕ್ ಫಾಣು ಬೇಣು ಫುಳುವೆ ವಡಾಗತಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಮ್ದು ಉಡುತವುಗ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಲಿಬಿ ವಡಾಗತುಮಶೆ ಅದಿ ಮಿ ಬಿಮ್ಮತೀಗ ದಿರಿವುಳೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಮೀಸ್ತಗುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ವೆಸ್ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಹಮ್ದು ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯುಮಶೆ ಅದಿ ಫಹರೆಗ ಏಕಂ ಎಹೆಂ ವಿ ಆಮ್ನತ್ಗೆ ಫಾಣ ಫೆನಿವಡಾನ್ನೆ ಹೋಫೆನ್ ಫುಳುಗೆ ವಾಹಕ ಏಕಮಣ ಮಿದರಿಕಲುಂಗೆ ಕಾಫಾ ಫುಳುಕಂಗಾವ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಫಾಣು ಗರಿಹುಗ ವಿದಾಳುಫಾ ಅತುಂಗೆ ಸವಮುಂ ಮಿ ದೆಫರಾಪುಳು දෙක වඩාගෙන් හොෆෙන් ෆුළුතක එක්ගවා ගොතුග මතින් හිඟාදිය කමෙ ගොතුග වෙගෙන් දියු මිසම එකශීග මාකමෙ අල්ගොන් මෙන් කුරින් ඉෂාරෙක් කුරියම් කීත් රසූලාගේ මාකමලුන් ආම්නත් ගෆාන හොෆෙන් ෆුළු ෆෙනි වඩා ගන්නවාගේ ඒ හොෆෙන් ෆුළුග එකමනා ගරිහුග මීයකු දෙන්නවිය කමනා රක්කා වඩාම් ෆිය කමනාගේ දරි කලුන්න මුහම්මදේ නන්දෙවාෂේ අදි හැම ගොතන් අබ්දුල් මුත්තලිබ් ෆාන ෆෙනි වඩා නේ හොෆෙන් ෆුළා ගුලිගෙන් වෙස් එකලෙක් ෆාන හැම මිගොතුග ඉර්ෂාද් ලිබිගෙන් දාකා ගොතක ඉල්හාම්ගේ බස් ෆුල ඉවිගෙන් දියකම එන්කම මී දෙ උසූලුගේ මතින් මිකන් ගාදීකම බෙලවිදානේ දැන් එෆෝ මක්කාගේ වෙරියා ඒ දරිකලුම් උරුවඩ වෑගෙන් උෆාෆුළු ෆුරිගෙන් හුන්නවා හාලු කොළුග කීත් රසූලාගේ මෑකමලුම් ආම්නත් බින්තු වහබ්ගේ අරිහන් එම්බුරි වඩායන්කම වනි ආදේ රසූලාගේ නම් ෆුළු තක්ගේ වාහක දෙකේරු අල්ගොන හීවනි අල්ගොන මෙන් එයා දිමා කොඩක බලාලංගේ බජේහෙන් කුරිමසල්ගොන ඉෂාරෙක් කුරි ෆදෙන් වරග්ගේ නාදක එකලෙක් ෆාන නම් කීෆාවාකම වේ අදි මීන් දේහවනි ಹಗೀಗತುಗ ಇಲ್ಮೇರ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗ ಎಬೇಕಲೆಗೆ ಶರಫ್ ಫೆರಿಕಮೆ ಅದಿ ಎಬೇಕಲೆಗೆ ಫರಾಪುಳುಗಾವ ಹೇವ್ ರಂಗಳು ಸಿವಫುಳುತಕ ಅದಬ್ತಕ ಖಾಸ ಕಂಕಮ ಗೊತ್ತವುಗೆ ಸಬಬುಂ ವೆಸ್ ತಫಾತು ನಂ ಫುಳುತಂ ಎಬೇಬೇಕಲಕ ದೇಫಾವಾಕಮ ಇಲ್ಮೇರ ಫಾಹ ಕುರವ ಅದ್ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸ್ವರಗಿನ ಅದ್ದೆಗೆ ನಂ ಫುಳುತ ಲಿಬಡಾಂ ಫವಾಕಮ ವೆ ಏಗ ತೆರೆಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಮಾಹಿ ಮೀ ಎಬೇಕಲ್ಗೆ ಫರಾಪುಳುಂ ಕಾಫರುಕಂ ಫಿಲುವಾಫಾವ ಮೀ ಮಾಣ್ಯಾಗ ಬೇಣು ಕೊರುವೆ ನಮೆ ಅಲ್ ಆಕಿಬ್ ಎಬೇಕಲ್ಗೆ ಫಹಪ್ಪುಳು ನೋತ ಫಹುಂ ನಬಿಯಕು ನೂಮ ಅಲ್ ಹಾಶಿರು ಮೀಸ್ತಕುಣ್ಣಾಗೆ ಹಿಂಗವಾಫ ಎಬೇಕಲ್ಗೆ ಫಹಪ್ಪುಳು ಮೀಸ್ತಕು ಮಹಶರ್ ಕೊರವಾ ಬೇಕಲೆ ಗೊತುಗ ಅಲ್ ಮುಕ್ಫಿ ನಬಿಯುರ್ ರಹ್ಮ ನಬಿಯುತ್ ತೌಬ ನಬಿಯುಲ್ ಮುಲ್ಹಿಮ ಅಲ್ ಫಾತಿಹ್ ತೋಹಾ ಯಾಸೀನ್ ಖಾತಮುನ್ ನಬಿಯೀನ್ ಮಿಫದ ವರಗಿನ ನಂಫುಳುತ ವಾಕಮ ಅನ್ನಬುವತ್ ವಲಂಬಿಯಾಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಸ್ಸಾಬೂನಿ ವನಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫ ಅದು ಮೀಗತನೆಂ ವೆಸ್ ಫಸ್ ನಮೆ ಮಶೂರ್ ವೆಗೆಂ ವಾಕಮ ವೆ ಮಿಕಮಾ ಬೇಗೊತುನ್ ದಲೀಲ್ ದಕ್ಕವ ಬೇಕಲು ವಿದಾಳುವನಿ ಅನ್ ಜುಬೈರ್ ಬಿನ್ ಮುತೈಮಿನ್ ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಲೀ ಖಮ್ಸತ ಅಸ್ಮಾಯಿನ್ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب رواه البخاري ومسلم مي حديث کے معنی کی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے ارہن روایت فویکیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روایت من کلیک فانا فس نمفل لبڑام وے ای تمن کلیک فانا کی محمد ای تمن کلیک فانا کی احمد ಐತಿಮನ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣಕಿ ಅಲ್ ಮಾಹಿ ಅದೆ ಬೇಕಲೆಗ್ ಫರಾಪುಳುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುಫುರು ನತ್ತವಾಲವ್ವ ದುನಿಯೆಂ ಎ ಫುಹೆಲೆವು ಮುಗೆ ಕಂದತ್ತ ಹಿಂಗಾದಿ ಬೇಕಲೆಕ್ಕಂಗ ವ ಅಲ್ ಮಾಹಿಯೆ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎ ಬೇಕಲೆಗ್ ಫಹಪುಳುಂ ಮಹ್ಶರ್ ಕುರವುನ್ ಅಲ್ ಹಾಶಿರೆ ಐತಿಮನ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣಕಿ ಅಲ್ ಆಕಿಬೆ ಅದಿ ಮಿನಂತುಗೆ ತೆರೆಂವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಶೂರ್ ವೆಗಂ ವಣಿ ಮುಹಮ್ಮದ ಅಹ್ಮದ್ ಮಿ ದೆ ನಂಫುಳು ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ವಾರಿದ್ ವೆಫಾ ವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವಾ ಫವೆ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم من سورة الفتح جاء أشاوس وانا آية بيك معنيكي محمد جفانكي مان الله فنوافا ورسولاي එකලෙක් ෆානුගේ අරිහුගාවා මීහුන්නේ කාෆිරුන්ගේ මච්ච ගදෆදවෙගම් වා බයිකේ එබෑ මීහුන්ගේ මෙදුගා එක කොණිකකා මෙදුගා ඕගා වෙරි රහමෙතරි බයිකේ අදිස් එහෙම් බස්ෆුලගාවේ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من سورة آل عمران ستيك سالس هتروان آية من آية معنى كي رسولكم غا منوي محمد غفان نوي
ekalek faanuge kurin wes rasul bekalum iswe faitu we dia fadainne fay tiyabamihun tibi farannun anifarata tiyabamihun emburi gannani ekalek faanu qatulu mafahuhe nota awharu mafahuga hiye emiha huri farannun ehem faratakan emburi ganna miha dannashe fay emiheku evves kamakun man allah gellun nukurevene shukur veriwa mihunna man allah hew jaza devane ades mikaman ishare kurwa man allah wahi kurwa fe وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين مي سورة الصف هون آية مي آية معنى أدي هندم كراش مريم غفانو دريكالون عيسى غفانو ودالوية إسرائيل غدرينه هم كشورون تمن كاليك فاني تيبامي هم غاتا man allah funuvi rasul akime timan kalek faana bura kuring asfawa tawratu ge hukumta timan kalek faanu tasdiq kurawame ay timan kalek faana fahu ahmade nandevigem wa rasulaku wadanwane kamge ufaveri khabarutan ivome efaden isag faanu ebami hum gata saf hujjata ek hakku tedbas gena hindu ebami hum bunye mi kaneligen huri safu sihreke ade iswediya fas namfulaki kiyet rasula sallallahu alaihi wasallam khas wefawa fas namfulu mi fas namfulu nun namfuluta kiyet rasula fiyawa ehnihe nabi bekalun wes baar wadannawa kama ilmari faha kurwa migutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehnihe nabi bekalunna baar wadannawa bay namfuluta kiyet qur'anuga bayan wefawe ay ash-shahid al-mubashshir an-nadhir al-mubin ad-da'i ila Allah as-sirajul munir miwahaken isharat kurwa man allah wahi kurwa fawe ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah biidnihi wa sirajan munira mi suratul ahzab ge salis fahen adi salis hay mi de ayatu ge maane ki e nabiyaye hama kashwarun timan allah kalek fan fonuvi hekiwani vi bekalokom ge adi iman wa mihunnan ufaawirikam ge khabar devwa bekalokom ge adi qabul nukura mihunna birwerikum ge khabar devwa bekalokum ge adi man allah ge deenan ekalange amur fulaaku goalava bekalokum ge adi eba mihun ge magan alikura washifada bekalokum ge adi wes ekalek faanu ge namfulutaka balairuga al mudakkir ar rahma an ni'ma al hadi al shahid al amin al muzammil al muddathir mifada nantabes aswa wakamawe miwahakata asiratu nabawiyya fi dawil quran was sunnaga dr muhammad bin abu shahbawani bayan kurawafa ade mikaman ishare kuran wata dalil be hadisaki sammaytuka al mutawakkil laysa bi faddin wala ghalidin wala jafin wala sakhabin bil aswaqi wala yuqabilu sayyata bis sayyah walakin yafu wa yasfah rawahu al bukhari ade mi hadis ke maane ki kalek faanan al mutawakkiluge nan devvime hippulu harukashi khulqufulu nuba bekalokum ga kalek faan wewade nugarnave adi harukashi bekalekum gas kalek faan wewade nugarnave adi bazar matiga hadihutur bas vidaluwe zuwab kurawwa adugada kurawwa bekalekum gavis kalek faan wewade nugarnave adi nubakamege badaluga efarataka nubako kantata kurawwa uluwa bekalekum gavis kalek faan wewade nugarnave ehne kama kalek faanaki maaf kurwa ogatir bekalakum ga wedagate adiyose kalek faanuge namfulutawge terega al mukhtar al mustafa al shafi' al mushaffa al sadiq al masduq mifada namfuluta wakama kit rasulage bayin ashabe kalunge basfulutakun algon menna dehave mifada basfulaki rasulage basfulu vidaluwa mun dairu ebekalum vidaluwa basfulu ade haddathani as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wasallam ebekalum vidaluwani timum bekalum ge arihuga as-sadiq al-masduq mifada vidaluwe mi namfuluta rasulullah sallallahu alayhi wasallam ge matwir sifulutaka dalil kurakama miwani ade al-hafiz abu al-khattab ibn dihya al-asma' an-nabawiyya ge liwafawani qala ba'duhum أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما عدد أسماء الله الحسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمفلتو عددكي ونسته أي الله تعالى ونسته اسمه فل فدين ekamaku efo vidaluwi ekamga bahas ko hoda finama tinsateka ismu fulukamga enam fuluta vegen daane mikamga em hakukam bodu gokkama dalil dakwa al hafiz ibn hajar riwa kurevi
kit rasulaage nam fulutakun gina nam fulutaki kit rasula sallallahu alaihi wasallam ge sifa fulutake ei nam fulu gotuga waridufa wa ech nune misalaka al-labina mi mashhur hadith ga aswa wa ibara ade mi hadithaki an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna mathali wa mathalu al-anbiya min qabli كمثل رجل بنى بيتا فحسنه ويجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون حول هذا البيت ويقولون ما أحسن هذا البيت لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء رواه الشيخان معنی سلام صلوات الله رسول حدیث کروی تمن کلیک فانو کے کھریگ نبی بیکلوں کے مثال کی میہ کو گے بنا کو ریتی کو زینت کرم فہو اگے کمستاکم گاگنے ادولی گنے نوت دوکو لافوا گے مثال دم فہ میستکم اگے وشاگے ہنگا میگے ریتکم گے واہ دکا ہدائر اولی گن گواہ دکا ہدے තිමන් කලෙක් ෆානකි ඔලිගනේ නොතේ ගාගනේ තිමන් කලෙක් ෆානකි ඛාතමුල් අම්බියා නොත නබීකමා රසූලක නබීකන් ඛතම් කරවා නබී කලෙක් ෆානේ මිවාහක අසිරතු නබවියා ෆී දෝල් කුර්ආන් වස් සුන්නාග වනි බයම් වෙෆා ආදේ මි වාහතකුන් අගොන් මෙන්න එංගනී කීත රසූලා කියේ වරගේ නම් ෆුලත වාක ආදේ එහෙන්නම්ස් මුහම්මද් මි නම් ෆුලකි තහමීදුගේ ඉස්මු මෆූල් හම්දු ලිබිගෙම් වා ගිනගිනෙන් හම්දු ලිබිගෙම් වා නොත මෑකන් ඉතුරු වෙගෙන් වා මිෆද මානයාගා බේනු කරවේ නමකේ මුහම්මද් මිනමකි ආදේ අලගොන් මෙන්ගේ ලොබෙත් රසූලා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ෆරාප්පුලුග තෆාතු සිවෆුලත ජමා ෆාවණි හුරිහා රිවෙති සිවෆුලත ජමා කරවා ෆවාති එකලෙක් ෆාන ඒ හුරිහා රිවෙති සිවෆුලත ලිබිෆා වාති වේ আদি মাতিবের বেগম වා රිවෙති අඛලාවගේ හුරිහා සිවෆුලතකේ එකලෙක් ෆාන ලිබඩෑම් ෆාවාති එහෙන් කමුන් එකලෙක් ෆාන දුනිය වඩාගති ඒරු එකලෙක් ෆාන ඒ දුනිය වඩාගතිය සුරේ එකලෙක් ෆාන දුනිය දූ කරවාද කියාමත හැමෙවස් එකලෙක් ෆාන අල්ලාහ් තාලා වනි හම්දුලවාෆා එකලෙක් ෆාන අල්ලාහ් තාලා වනි මතිවේරි දරජ දෙවාෆා මතිවේරි මකාම් දෙවාෆා මී වාහකවස් අල්ගොන් මෙන්න කීර්ත කුර්ආන වනි බයන් කො දෙවාෆා ආද වකි ෆරායතක නොත වකි ෆරාතක ගින නන්තක කියුන් ඒ ගින ෆරාතක වාකන් නුජේ එන්නස් බය මීහුන හේෆා මෙන්නනි වකි ෆරායතක ගින නන්තක නිස්බත් කුරේෆා වමකි ඒ ගින ෆරායතක වමුගේ හෙකිතක කම්ග හගීගතුගේ ඒ එවස් අසාස නොත හගීගත ඒ කුලේගම් වාකන්තක නෝ ඉස්ලාම් දීනක දුෂ්මනුන් මුස්ලිමුන්ගේ හිතුගා ශක්කු ෆෙදුම ගොතුන් දොග වාහකතක දක්කාෆවේ අරුන් මෙන්න කොම්මස් වරක මාලුමාත් ලිබේ ගොතුන් විජා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උනසත් ඉස්මු එකලාගේ නිස්බා වමකි ඒ ගින ෆරායතක වාකමුගේ හෙකිතක කමුග බය මිහුන් ඒ වාහකත දක්කමුන්දේ අරුන් දන්නවානි මිෆද වාහකත ඉස්ලාම් දීනා බෙහගොතු නොත අරුන් මෙන් එෆරාතක ඊමාම් වා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බෙහගොතුන් දක්කා මිහුන්නකි එකමුග හගීග ඔන්නගොය රංගල නේගිතිබෙන් වාහ දක්කා මිහුන්න එමිහුන්න එකමුග හගීග එංගේ කමුග වානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බෙහගොතුන් එෆද වාහක දොගවාහකතක නුදක්කිස්කන් කෂව ආද දෙන් කුරියක් ගෙන්දවානි අලුස්තාස් මුසා නුවර් adami awru mihar wahada kumedani kid rasula dunu ufam wadagat magulgen higagendi hadsa thogamacha adami arrahigal makhtum ga bayan karo wafawe kid rasula ga mafulu amnatu fan darikulna gan rakka wadat mafhu kalifanu ga kafaful abdun tulif fan ariha kafa darikulungo fawri khabar dew mih fonu bi ekalifan ufawri khabar li wadagat mu khabatere we dodagen newiye adami allah subhanahu wa taala dua karo wa shukr karo bi अजय कलेफानो में दरिकलुन्न की मोहम्मद को मुगा हम जैसविये दिमे को इब्राहिम इशारा करे विंग अदी इब्राहिम और तफसील को कि रसूलिया नाम फुल असफा वगता एक मुगा वाह तब बयान को दबा फेंक मागुन इतरंग नाम फुल को तफसील का नुदाना यफो अरबिंग आदकादे का मतिंग हैबने बेदु दरिकलुन खितान करे विये अद बिदाया व निहागा अनस के फान गारी हूं हसना यूनुस बिन उबैदा अल हाशियमा सुफियान बिन मोहम्मद अल मुसैसी रिवा कर बिकान इब्न असाकिर बयान कर बाफानी की रसूलुल्लाह हदीस फ्लो कर बिए मिन करामती अल्लाह अन्नी वलिदतु मख्तूनन वलम यरा सवती अहदन माने कि मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ते मकलेफा लेवी करामत तरीकम के तेरेगा ते मकलेफा दुनिया उफम वडाग उफम कर बाफानी खितान कर बिगम बा हाल कोल गए ते मकलेफा न लदवती गुणवांग बिस मिहक नु देकेने अल बैहगी रिवा कर बाफे कुरशुं है के मीहुन रेगंड कुज्ज को उफम बेजनमा कुरशुं अंगनुना हवाले कुरनी मीहुं इरवरंदे कुज्जा हिलें हदाफा व रिकाबिये के दशल लनिये कि रसूल अफम वडाग तुमबेस अब्दुल तलिफानस एगोता कंत कुरविये हेदुनुबमु ए बेकमलु वडाग बेल्लेविरु ए रिकाबियोती हमे दिफलिया फळागें स्पय कि रसूल अन्नवी उडुतिलमतिन දෙලොප්පුළු හොළුබෑගෙන් උඩාදිම බල්ලවාශය
ekawalun abdul tolifan ariha gos teneviye timamme mifade darikale kunu dekame timammenna fenuni rikabiye falagen gos pawati ekalefan onnavi udutile matin delofulu holubagen udadima ballawashe ekalefan vidalwe tiya kan sirru kurashe timakalefan edwadagen noni edakalunna maturikam liumme nuwate ekalefan hewkam liumme efo haibane bi du agiga katilaba gurashun hage mihuna dawat devie emihun kaaba hada nimaffa abdul tolifan dennevi e darikalunge sabun kalefan harmenna dileti tiya wedagen nevi darikalunna devi konnamettoe kalefan edawle darikon namaki muhammade emihun dennevi tiye kalefan gohaliwirinna kiyafawa namennune kalefan edawle timan kalefan edwadagen noni uda bimugaves e kalefan hamdu liume bahugaliyon midalwani hewkam gohriha sifateke himenigemba bahaki muhammad kamuga ashatu fan dewa korobba fave PFR kurmattaka yahudiyaku makkaga ulune kid rasul afambada garre gurashung majlis takga ena bonye e gurashung ha gholurenne tiya ba mihun tira rega kujja kufam biheye qawmuga mihun bonye ma Allah gandi buname timammenna tiyakama be hebes malumat lifennete ena bonye Allahu akbar khalemenna farasat kushin difiye nuwata kukkofiye masalenete balashe adi yahanen bunache aduhashe mirega emfaga nabiyya rakkawadagan fiye ebekallege bofulu matiga riweti lafen hunnane e lafuga ahegge hulmatiga honnafada sifaka lori flutaken hunnane derevane bekalo kirfod no hipawane ifritoke kalefano ngaflan ingli flulum kalefano kirfod hipno manawada gate qurashanga miyun emihun majlistakum bakiwegen diye ekalege dekke wahakemad ajabe antari samunne efo emihun getaka dimu man komamihe gahulwerim bes gegatuga ewa dekkiye emihun bunye tiyekan tioti tingafe ma Allah gandi buname abdul tolifanuge darikon abdullah fana firihin darikal badagen darikon namfloki muhammad kumuga nandebba fi egamuga mihun abdul tolifan ariha gos dennevi kalefan yahudi kalege dekki waha ka adeseme toy abdul tolifan vidale kaleme kalege timan kalefan darikale rakkai waha ka angashe efo emihun gos yahudi kalege khabar dine ekalege bunye ekalefan dushmattaka tiya bamihun timanna ka hingashe emihun amitfan ariha banmafo e darikalun dekkuman edune efo ekalefan bera nerumafo ekalefan burakashulu kashfuko ekalega dekki enishan fenumaga ekalege henetikam bimmaccha bettune ekalege heremun karigate mihun bunye kaliyan halakotte kaliyatiyevi kihinen he ekalege bunye bani israelo kiban nabi kan hingajje tiya bamihun tiyatibi warun ufalun taye ma Allah gandi buname tiya darikalun salamatun hunwa bodwejjiya ekalefan خبر مشغا مغرب فتريگن دانه الرهيق المختوم کا بیان کروا فوے کید رسول مفرتما کیرفو دروی سویبا مولات ابو لهب ای کمنا دریکلون کمگاوا مسروح رفاوا کیره کید رسول کورین کمنا حمزه کفان کیرفو دروی افو ابا سلمہ بن عبد الله الاسد المخزوم يبس کیرفو دروی මිරේවස් මේ වාහක මිහසාබ නිමාලහම වක්වනි ඉරාත් කුරවිය මාදම රේවස් මේ වාහකයක නොනිමි අබෑක බද්දලුම උම්මීද් කුරමු प्रोग्राम रिकॉर्ड करी आश्त अहमद हुशैल वी अशेख अब्दुल्ला जमील उफेद्दी अली अब्बा अस्सलाम वालेकुम